President Uhuru Kenyatta akianirira ndudu yake ama minister kuri aria marariho hau kabere no riu matiririrukagia federa cia minister hamwe na aria maguithio ngathi no maheo mawira mangi ni hamwe na uria urari minister wa maria maturigiceirie Professor Judy Wahungu no riu wa kuheo wira wa ufarothi bururi-ini wa Faraja. Muruna we Cleopa Mailu uria urari minister wa ugima wa mwiri riu gutuika farothi wa UN na Dan Kazungu uria urarugamirire ministry ya weji wa mahiga gutuika farothi bururi-ini wa Tanzania. Phyllis Kandie uria urari minister wa labor agutuika farothi bururi-ini wa Belgium na EU. Willibet uria urari minister wa urimi agutuika farothi bururi-ini wa India. Nake Jacob Kaimenyi uria urarugamirire ministry ya migunda akaheo wira ruhonge-ini rwa UNESCO Paris. Hassan Wario nake uria urarugamirire ministry ya mithako agutuika farothi bururi-ini wa Austria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.